Ni cuaca gah sedang mendung gah. Yang pasal Aceh gah tengah redup. Sini gah tengok gah. Kat istirahat gah. Jangan kita cari uang dalam hujan-hujan gah. Nanti kena air hujan kita jadi flu gah. Flu kita cuma kam kita sana juga kita gah. Nyoronyo gah program jauh belang gah. Kalau ku jauh belang gah, buat pula kacang, pula retuk, pula pingkui langsung belang. Ku tengok-tengok gah, ku lihat-lihat gah. Kok tepi dalam belang gah. Pun nak makan tabung gah no gah. Pergi pertawa aku kerja ni jam siang gah. Siang bolong. Seperti kuntilanak gah itu. Kuntilanak kan bolong itu belakang gah. Itulah kita. Aku heran. Banyak orang bilang kalau okey mau pergi sawah bawa pupuk 1 kilo.